Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga tay mangod ko kay ulungan sintuhan. Yari na isa ba ko dumihil maudo bisan da ko man haupo. Mahinang natuluto paadlaw ahirat. Tumtuma, apabila ka mawapat na. Indunya di masusakay mo. Gaman indunya maglilingkat magdarayaw. Inusaha mo, pangalta mo, sasakatan mo, bay mo, iban anak asawa mo, pagtagdapuhan na sindugaing tao. Ubusin ikaw hauno, yadto kaw halawm kubol, tiyatabunan sin lupa. Hangkanya kaw taubuhi, tumtuma, bangkaw mapatay na. In mga manos siya makakilakay mo, in hikapamong nila, makaulungin tauyan. Bang man siya kaya ulungan sintuhan. Ubusin mga kabagayan mo, anak asawa mo, iban lawlasya mo, magkasusahan, iban tumangiskay mo. Sumagawa, pag pila adlaw, pila bulan in lumabay, magbalik na sila pakain na tagna. Sambil umabot pila tahon, kumuko in tumtum nila kay mo. Atawakan sambil malawa na. Mahinang da kuman kaw suy-suy, didto hadto, maubos na yung kisa mo diha dunya. Uno na injo mato, tumagna na yung kabuhi mo bunal, halom sin kubol. Ampaing kabuhi mo yan, way na kusog mo, way na lingkat durog mo, iban way na pangalta mo, iban way na bay mo, way na sasakatan mo, way na katan. Amora ko man, in makapinkay mo, amal ibadat mo hadunya. Hangkan yakaw taubuhi, habihaon, in pangasubo, unuin na sa diya mo, para hakabuhi mo, halawm sin kubol, iban adlaw ahirat. Mauli, amore ni kapasampay ko patumtum, para hakatan umat Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.